Tiri-da-da-da-da-da-da-da-da. Nein. Alles geht's. Thank you, du. Jetzt geht rauskommen alles, was schwer ist. I see, okay. Okay. Kad Yasvin. Okay, etwas gedenke ich. Yeshiya Ruben Moti Vizel in YIDDISH Yedidim. Ist doch der Guy von Yedidim. 2 Schuhe zurück, 1000 Views. Okay. Kad Yasvin. Wo steht Kad Yasvin? Ob einer weißt. Auch hat ein neuer Singer. Und wieso hält sich sein Reckels? Du kannst Buttons. Sie ist behalten. Kennt ihr mal Zipper? Zipper. בשמחה סתוירו קיצ'ו בריחי Oh, der Keyboard ist vermacht. Meinst du nicht, du kannst das? אוי מאיר לפמל יהודי לי קד Such mal, der Keyboard hat nicht kein Plugged in. Und ist ready, der Singer, huh? Yasvin Moti Vizel. I guess this is in America. Moti Vizel in Israel. בשמחה סתוירו קיצ'ו בריחי אוי מאי לפמל יהודי לי חזי בואי חביבי חזי Okay, ich sehe ja ein Wire. Ich sehe ein Wire von der Gitarre. Okay. Phew. בואי חביבי אוי אוי חזי אוי בואי חביבי חזי בואי No, Brooklyn, I do not. Some words verstehe ich und some words nicht. חביבי דמשתכחי וצערותי להוי ויהוסקין בחד וסודי לי Kad Yasvin Yisruai V'yoskin B'simcha satoiru Kitchu berichi Oy mai Lefamal yudilai בחד מוסודלי אוי חזי אוי אוי בואי חביבה אוי חזי בואי חביבה אוי אוי חזי בואי חביבה אוי חזי בואי חביבה Die Zuxi is saying the warmth of prayers is worth more than money can pay.
Aber ich bin sicher, dass für dem Musikvideo hat man nicht bezahlt mit Prayers. Die Idee. Was er scheint, er singt scheint. Bei denen darf ich aussehen, 2-3 Mal sie herantappen. Don't worry, Jakob. You don't have to be sorry. Du bist nicht negative. It's just a negative comment, but die bist nicht negative. So auch als Singers hand machen nicht den Eginams. Du Menschen, was machen den Eginams, sie geben verkaufen es für Singers. So, not always do they translate their emotions in the song. Ja, Brooklyn, no offense to you. I mean, sie gut nicht gehen gegen dir, aber just being funny. Andere Sache, für die hast geschrieben. Hershey Bichlers nu so. I don't know, schick es. The one with this mit 3 geschickt? Dan gaan we er maar kijken door jullie landen een beetje. Okay, den liegen most probably darf ich ausreden a couple of times. To get it. So, ich soll sorry. Ich soll herangehen in dem Trip. Oh, das ist aber watchen. Hold on. So, den liegen, müssen wir jetzt gewatscht. Ich kenne es ein Liebhaben, aber ich darf es ausreden a couple of times. Ich weiß, wenn ein Singer schreibt auf der andere Singers Video, herrlich, beautiful, shine, I'm always like, are you sure? Are you sure? Or you just saying it? Because you got no choice in the matter. Because you got no choice.